Minta kasih sajan ke khatsau terik ujiliu arajar pesan upah dundi si kongsin. Presiden ke FKJGP Sen kemi, Kit Boklang Nong Plang General Secretary bat kiwe ringkat kinong ilam jongka West Kharsail District Unit kila hyar syakashnong mauin ban penskam ya kinong kit kam bat thamai nakabenta kasamoy trekam jong usnem arajar pesan hadu arajar pra. Akatai kesengi la pelong ya kejengya lang hayeng dorbar jong katai kesnang akabala penyat da upa Willis CM General Secretary ke FKJGP West Kharsail Hills akatai kesengi le dan lang ru da kinong lam ka sinjuk nong sin charge nong mau its area usodar jong kesnang kidakhat jong ka seng na ki circle bat ki unit na keleng kathan kile don ringkan Ashwa pan penskam ya kinong kit kam la yo ya ka jingkran no ba kit bok nong plang but penshai karbani president ke FKJGP West Kharsail Hills but kadu e la yo ya ki jingkran na upa dundi si kongsen ha ka ba ula penskam ru ya kinong kit kam jong ka seng kinong lam jok FKJGP mau circle Dapat siap bagi sekolah bersisha. Bagaimana siap diberi kebenaran. Nicholas Camp. Banshakri Hop. Mat Batman siap. Jak FKJGP. Batling Baruka. Baranglah ia katakan banyara ini kum kejan rio, kum kejalan ru, kum balok pakawai pat kijala. Hani sini kini Thailand lam mingi kijongi macam pek kejala Arunachal, yang pek kejala Mizoram, Nagaland, Batmanta ke jala Manipur tu, kelayan kita ke Babarok itu kumka Enline Parbet. Ya ke baki wing breng buat wing jala kita government pilih tu pan register dia ha ki kerdap ke ba nak itu jala kelabu kenal baki numla pan wan long kindak kinong shong ke Bapura ha ki jala ke jongki. Nawar bani tu kani nuksa kani tu ipi buksin ni join ihi bangin kan mengapa bangade sekolah jala Tripura haba kadat kejingalang kaba nakaliang jongi ke North East Indigenous People Forum kaba nakaliang joka seng FKJGP gadan bentalang kadat tu kejingalang bangin persya ya sarkar India ya kaba ginet nak wigi jala sekolah jala jongi ke Thailand mingi jongi ban persya ya takaan CE tu kapon kampapan long ak shop kirora kapalaban yang babata ngitip CEB yang babata ngitip pagani kata kasi te kani kaan kani pang ala yang kita ki wepat ki pat rubet Hindu ki badan ki wepat ki ri lalu kita kari Bangladesh kari Pakistan patung tatap bagila panwan syakni kari India bakila manwan sekali ke jala ke jongiru bakin yo kata kahok nong susnong pura ke jongki tengi ko kejet berpat i persya pa ya kani halo kadorem badal ni lu kimpa panala ikiwe bagi jadul rio na ko ka jala ko kari bakin wan manlok rai hakani kari ke jongi te kata ski ka pagi idam po Tripura ke tu ipi ka basro tene kalau pa Banda cuy kerana ni kau kerja berdiri, kau ni kerja berdiri. Kemudian bab bagi nak dan kiseng malang kemudian muat penyakit hari lajang. Lalade porsorba, lalade pok district pokok kira ni kiseng malang penyakit nak tak dalam jauh dari bekerja berdiri. Hari yang sosai hat kejengkelang ini tu ipi bagi boy pok Tripura. Kila mut penyakit apa kenapa Tripura Henry asyik sange yang tak kejengki. Jongi barak kiseng malang guna apoka Shatri dapat North East Indigenous People Forum bagi Trashno Tripuri lasyapen kerja no sakapsa nama beli tu kelak pandan kejing rum sedang nama hangte lasensya board deki Bangladeshi kiu ki jadwal Bengal kibadai Nepal Bangladesh. Dek ek pasno senai yang Pak dulu jongi kepada Tripura. Tinggi dan kira apa dia kita